This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Naga jingdon ya ka thong ban pen khlan ya ka jing sakri naga benta ban pen yo ya ka mat ka bakot ka bakhia ha ki long kmi ki ba arman nadu ka por ba ki pun ya ki khlung hadu ka ban dei ka por kha na ka lyang ka amlaram aspirational block development bakan thop ya ka ICDS ka CNRD block ringkat ka jing trai lang ka Directorate of Health Services MCH and FW ha ka arpusaw tarek julio araja arpusan kila penlong ya ka special antenatal care ANC health camp has im jing sok hall amlaram Yakani ka health camp lawan ban play pat ba daw ba lakman Rymbui MLA ka amlaram constituency ubadai ru unong ai boy ka sarkar jalla ringkat ka jia don lang ka e Rashri SDO amlaram civil subdivision u Dr N Kharsano DHS MCH and FW kam join MD NHM Dr. Lingdo BDO Amlaram Block, Dr. A. Khongla SDM and HU kam BMO Amlaram, nalor kiway pat ki Dr. ki Asha bat kiway. Hakani ka health camp lala ban saki ya jing Shim benta bun ngot ki long kmi ki bana ka than amlaram ki balawan ban pha pej banya ya ka kot ka khia jongki ki bala Shim benta ru hakaji lang batai banya alor kumno bakin sumar yalade kumju ru yai khlung Uba lakmen Rymbui haba ajing kran ulaong kum ka jiya khun ban pendunai ka jing khlat no ki long kmi bat khlung badang sukha ka sarkar jalla hakaji lam umentri rangba kalawan ra ka state health policy ka bakan thop ya shibun ki benta ki be dei bat ka kot ka khia Nalor kata ulo ongru baka Ïarap bajan tam hakapang ka Shitom day nagakat MHIS bat kumta ki pajba kiriban Shim kia ya kanikalat ka Kabu baka sarkar kalawan ra kerpang nakabenta ka jingmentoy jongki. Kamu lagi ANC kamu kan suma nado padang pun hado pandakha terte. Minimum kamu sen pihak Balai si doktor, minimum buat sausen pihak lain, banyak kendua ya doktor, bakinos kenang buat video, ya kata kajibatai, na kata ki kelong ki madangka, dan terkadang kasarkar kala pensio, amtanya kata, mentang iladon ki transform, ya kita jingai. Nai jangan thah bakin sa support kasarkar kalapan dia. Tengah tentu ini kilang kami kita wai bagi folic acid hadu ke kilang impor. Wan ambag likim dam kam hendak kita kam nak unta kasya. Sakawai ke bangan kuat. Ban tentu ini. Nama balada kami kalau kebatlak kemau yo lese ki khon ki bangin khar ki long ki bang amne sure ko ka por ka sure mandar ko ka statistic la batai doktor khongla nyau pulai persen nyau pulai sispa ki long ni ki la lek shari ka suma ban kha yang ko ni dalam kan ka improve shushu ni dalam kan Nama bakti ku mensua, ada kayaknya apa mensua kalai, mentah ngalai barok memiliki babon, yo iwe kulung, katung terkom man, ai bang ye kulung hadu biru benasnya, handai kita hadit shitna arnai, tampan ai bum, yang ikun rukundak su, hak ai lagi laktogen. Hak air ini. Hak impor mensua, lada menegalong kami kayo kun. Dalam satu kami kalong kami kebayajan dengan makham jenga. Dalam leher menegal kami, kami kata leher upara lalu mengenai air boswe tamtak tipe. Kata kade nomor balik, kata kan natural ayu yang ki kapung klien kabarnet jongki. Handai bentang ya bangi shibun naki long kene kalamba ka kilap telok kabarmen dan kada ni day ban Shim ya Kabu ban pa sumari le long di baredi naduk shibnai haduk khandai nai ba ismar
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.